Welcome and welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to like, share and do subscribe to my YouTube channel. Kwi-episode yanamhlanje kuzalo sithola ke uthando lugcwele umoya ke wakhona lapha ke endlende, kanti ke uprincipal uncenga yena ke uOlwethu ke ukuthi abuyele ke esikoleni lapho ke uSibongiseni yena unenkinga yokuthi ke usastrugglisha namanje ukuthi ke ahlukane nendaba ke kahlelo bofethu. Uzalo ke lwethu ke lwanamhlanje lolu ke if ever uphuthelwe ungaphinde futhi ke ulalele iziqeshana nje zethu zamathiza esezidlule njengayizolo nje besikupostele ukuthi ke uzalo bekwenzakalani ke namhlanje ke bafethu ke isiqephu sanamhlanje. If ever you have a comment ke noma ke anything to say ungayisho la kwi section ngezansi, ungakhohlwa ukulike uphinde usubscribe kuyona ke i-channel.